Kaunti ya Samburu ni kwa President William Ruto ekinyirio mothe niguo kuhe mbeũ njithi mbeca cia kumateithĩrĩria biacara-inĩ rungu rwa tabarĩra ya Nyota. Ruto agitariria waragania mũbango-inĩ wa uheani wa mbeca ici. Siku ambayo bado wewe unaendeleza historia na nataka kupongeza sana. We do not want brokers. We do not want connections. We do not want patronage. We want to make sure that every young person by their own effort should be able to be a beneficiary of this program. President akea mwekeye kung'ethera amwe ya atongoria mwena-inĩ wa mũng'ethanĩro arĩa makoretwo makiagira kiene tabarĩra ĩno, mĩario yake ĩgĩkĩrwo ũritũ nĩ mũnini wake Profesa Kithure Kindiki. Wale viongozi wanataka kusaidia vijana wawatafutie pesa kama hii ya Nyota ambayo tumeletewa na serikali ya William Samoei Ruto. Siasa imechukua nafasi kubwa. Wanasiasa na viongozi ni maneno tu ya kupiga kura, maneno ya kupiga kura, lakini kupiga kura ni siku moja. Ni kweli ama si kweli? Lakini maisha ni kila siku. Biashara ni kila siku. Mũtongoria wa bũrũri nĩ wakinyĩrĩirie mwena wa mũng'ethanĩro ndũrĩ na kĩoneki gĩa kũrehe ũguni wothe kũrĩ mbeũ njithi, akimamenereria nĩ kũmacogera ũgwakĩa. Ni kuwasihi wale ambao tunashindana nao katika siasa wawache maneno ya kuchochea wananchi na kuchochea vijana ati wachukie nchi yao, waanze kuvuruga wanasiasa ambao hawakubaliani na wale ambao ni wachochezi. We must use our young people to build the country, not to destroy the country. Wachaneni na vitisho, wachaneni na uchochezi. Hawa vijana, they want a future. Wanataka kujua ajira itapatikana wapi. Wanataka kujua masomo wataendelea namna gani. Wanataka kujua biashara watafanya namna gani na watapata usaidizi wa aina gani kutoka serikali yao. And that is what we are going to do. Na rĩrĩ gũkoretwo na nderitihio ĩgiĩ gĩthomo bũrũri-inĩ, Ruto nĩ ateteire makinya marĩa thirikari yake ĩtacukĩtie kuma mayũkia ũtongoria, akiuga mũtaratara wa CBE ũrongoreirie gũthondeka mĩeke ya mawĩra o ta ũrĩa tabarĩra ya nyũmba cia raithi ĩkoretwo ĩgĩka. That is why, as the government of Kenya, under my administration, we have designed pathways for creating real, deliberate, intentional jobs for young people in our nation. Zamani walikuwa wanaongea tu mambo ya kupatikana kwa nafasi za ajira generally. Today we are not talking generalities, because you cannot create jobs if you are not intentional. Ngiribotera Kameme TV, ritwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.